Qadag'ayar. Ихтиярова чиз мал девлет тюн. Шна казал миштавай ва харзавай мал девлетти чи қисметта ва дуанди юқуз Аллахтин велик гзав ва жиблучка казва. Хавиляй чакай харса касти вичи ха эменни хиджуреда казан миштавата ва квез харж извата диқеттал ди фикергун лап ва жиблуя. Абу Барза аль-Асламиди вичалай Аллах разикурай ага қарайвол Аллахтин Расулди алейхиссалату вассалам лахана Дуванди юқуз Аллахтин лук чкадла югадач та жузадалди адан умирдикай ада ам хик ақудната қачур чирвилерикай ада абур хик ишлемишната малдевлеттикай хик қазан мишната ва квез харжавуната ва адан бедендикай ада ам хик ишлемишната. Ага қарзвайди имам ат-Тирмизия. Аллахти джалла джалалуху ихтиярова чиз мал девлет тюн қадағавунва. Пак Qur'анда лаханва баянди мана. Қанунсуз вилелди сада-садан мал девлет немир. Ва қазияр пулуналди масақа чумир. Ва гунах извайди чиз ихтияр ава чиз инсандрин мал девлеттин пай қачун патал қазияр пулуналди масақа чумир. Аль-Бақара сура вишни қутқани мижудлахай аят. Джабир ибн Абдуллаха вичелай Аллах разихурай ага қарайвол пайғамбарди алейхиссалату вассалам лахана харамдал ақалтнвай як джендек дженнеттис фидач ам цуз гзаф лайхлуя. Ага қарзвайди имам Ахмадия. Харам вилелди мал девлет тюник ришветния кацева. Аллахти субханаху ва та'аля Qur'анда тюхметталди лаханва Аль-Маида сурадин яхсурни қедлахай аятис ганвай баянди мана. Абуру диқетталди тапарриз ябгузва ва қаних вилелди харам мал девлет незва. Ибн Масуда вичалай Аллах разикурай маса асхабри ва табиинри пайғамбардин асхабрин териф дарри хисабзавахи и аятта харам сухт гаф им ришвет лахай чалия. Имам ат-Табариди Qur'андис ганвай баянар. Абу Хурайради вичалай Аллах разикурай ага қарайвол пайғамбарди алейхиссалату вассалам лахана сахихтин ятани қарар ақудум патал ришвет гузвайди ва ришвет қачузвайди Аллахти лянетла мишнава. Ага қарзвайди имам Ахмадия. Ибн Умара вичалай Аллах разикурай ага қарайвол Раббидин Расулди алейхиссалату вассалам лахана ришвет гузвайди ва қачузвайди джаханнемда жеда. Ага қарзва ат-Табраниди. Ришвет гузвайдазни ам қачузвайдаз садктин гунах жезва. Лянеттик хатта ришвет садавай микюдав вугуз арадавайдиня катсава. Саубана вичала Аллах разихурай ага қарайвол Аллахтин Расулди алейхиссалату вассалам ришвет гузвайди ам қачузвайди ва абрун арачи лянетавунва. Ага қарзвайди имам Ахмадия. Бязи буру фикрзавахи ришвет гаф сауқат гафуналди диги шаруналди чеб гунах дикай хкатсава. Амма ина гафунин маанадал кар алач, кар алайди инсандин ниятия. Эгер инсанди ихтияр авай джуреда тижезвай кар тюкюрун патал сауқат гузха ита ада гунах изва ва хаидалди ам лянетик акатсава. Ибн Умара вичалай Аллах разихурай лаханва ахтин вақт қедихи инсанри ришветтиз сауқат лухуда. Аль-Хаттабиди ага қарнва. Абу Хумайд ас-Сайдиди вичалай Аллах разихурай лахана сасеферда пайғамбарди алейхиссалату вассалам Аль-Азд тайфадайтир вичин туар ибн Аль-Лутбиятир сакастиз закат қотун тапшурмишна. Хтайла ада лахана им квез им лахайта заз сауқат язгана. Аллахтин Расулди алейхиссалату вассалам мин бардал хкашкана Аллахтиз джалла джалалуху шукургана ахпалахана. Ахпа хақиқатта заквек хайсад ицигна Аллахти джалла джалалуху зал тапшурмишнавай кардал машғул хумпатал. Амлахайта зипатав хквезва ва адулухузва им квез им лахайта заз ганвай сауқатия. Эгер ада дюзлу хузвата бесвучиз ам вичин бубадинни дидедин квале ақвазнач ха сауқаттал вилалаз. За Аллах тал қин қазва эгер кекай сада ихтиярова чиз вичиз саучетани қачурта
Дуванди юқуз ҳарҳик хейтани ам Аллаҳ тих галаз гүришҷада. Ҳақачур зат вичин кулав воз галчуриз. Ҳақиқатта квекай ҳич сакасниза қабул дач, вуж ҳарайзавай деве, кал ва я хеб вичелалаз галчуриз Аллаҳ тих галаз гүриш хеита. Ахпа пайғамбарди алейхи салату вассалам ғилер цавуз хкажна ачавуз адан қучери лацуалаквазвай валахана. Я Аллаҳ, за абур хабардар авуначни мегер. Ага қарзвай бур имамар Аль-Бухари ва Муслимя. Ришветчивили инсанар чурзава, ада тақсиркарар хвенечехи изва. Азарлу бур набути извай духтурар, плуниқ праваяр қачунвай, вариқин херекати қайдаяр чинтиз инсанар риқизвай вадитилар, чпимпатав кумек гирек хейла чун, чимуқо бур ва аялар фидай, ҷуре ба ҷуре тамам тушир пешекарар. Бес ришветчивили ағавал извай жемят велик фидани мегер. Абдуллаҳ Абдулкеримов.